Välkomna till Nissan City Weather Report. Här har vi då Nordens bästa meteorolog, eller väderman som säger, men med en tom karta. Så jag vill att du berättar vad du har för väder så jag kan sätta ut det på kartan. Gå in på, lyssna nu, Nissan Sverige. Nej, Va? Gå ind på Nissan Danmark på Facebook og sæt nogle grader på vores kort hernede. Godt nok er Danmark-kortet så ikke lige pludselig kommet med på kortet, men det er meget vigtigt, at I går ind og fortæller, Jonas, vi ägde Danmark förut. Nej! Sverige Nej, ägde vi ejede Danmark! Vi ägde. Nej, det var till Sverige. Hei, siis mitä nämä kaksi hassun näköistä miestä yrittää sanoa, ettei tää saamiehen homma, niin ei tää oo mitään soolo-oluja. Sen takia mene Nissan Suomen Facebookiin ja lähetä mulle vähän raporttia. Hei, mä oon Jarppi, teidän ikioma säämies. Lähetä mulle infoa, niin mä teen sulle raporttia. Mitä täällä tapahtuu täällä meidän Suomen maassa? Nissan Danmark, Facebook. Nissan Suomi! Nissan Suomi! Fortæl vejret, fortæl hvordan det er i Nissan Sverige. Fortæl hvordan det er. Nissan Suomi! Hej, besked til mig. Nissan Suomi! Danmark, Facebook. Så forklarer dig, hvordan vejret er. Lad Näin, eihän Ruotsissa, Tanskassa edes oo Facebookia. Suomeen. Suomi. Meitsi luottaa teihin. Suomeen vaan. Mistä raporttia, niin mä teen. Mä saan tiedotuksia. Nissan Danmark. Taste. Duk. Nissan Sverige. Suomi. Nissan Danmark. Säg Sverige. Mä luotan teihin. Danmark. Suomi. Sverige. Danmark.